So for us, we are very annoyed because you see, it's not a good thing. Okunu kabeegi ba City College Mbarara nyomwabazo bolcho butashemererwa bwanyima ngo tebatandika bizamu nk'abandi beegi kandi Enshonga egi ekiri na police. Eriizooba TV West twayongera kuratereza Enshonga egi kandi amurondo ogo omwanya ogo abeegi twabashanga mu buteeka bakuru b'ishomero nabo babasa kwikiriza gamba onitwe. Paul Muhirwe omwezi w'okurebuza emirimo y'okukorwa omushomerere ekibiro nyomwabazo we yakyeta ekigwerezi. So nyomwazo tungireho ekigwerezi ubu abana bitu tubatwiriye kuzakora ebizamu tukashanga list UNEB bireshobize abana bitu babire bataro. Nka tugiye kushanga twashanga ngo registration yoneka wa successfully ebintu twaregisteringa twabisendinga batusendegera na feedback kunkikizibu inoshaka kabamo era mu computers enamba y'abana bamwe yabura. Kutwambuza abeegi hati babinire ntekateka ki ebintu nibyo yatugarakamu. Mazo bakozero physics paper 3 kwonka isigire option ya paper 4 so turwana muno kuja ngo time ya paper 4 kweraze kuhika abana bitu babe bari ready kustamira ekibuuzo echo bakaba consideringa nkabara bakozere paper 3 directors ejesha abaryo mu UNEB kwihanyomwazo ikibireho okutwambuza abwakyenshonga za UNEB batarazichondorezo kare okunuko yatugarakamu ko kutunga index number from UNEB ico kibanchoreka ngo waregisteringa so twabase jarye echo kandi kutwabiri ntuza yo kucekinga tukubuza handling charges ziba kutuyendaho batugambira buri kimwe cyo kiba kutuyendaho ecyatworekere ngo fule abana bitu bari registered. Nobe byona byagambwa abeegi nabo batereze ntekateka yabo. Bajenka tunabete focus turategereza umuntu ikibaranga cyone cyo turagendera computer apenda tukore kandi byari no gukora intego manga gwito gundi bagushashire tusomere busata gusasura siniya interview ija tugamba yagira tube furi tugira amasiko mingi tumayengu tukora exams. Eriizooba cyabicero cya kabiri obabeegi ba siniya kana barukushitamira ebizame bikutebikanitsibwa ekitongore kya UNEB kandi twekaho amashomero gatari gamwe na gamwe okutwashanga abeegi bari nibamarira ekizamu ekyabanza. Rero tutandise ne paper ya chemistry netugikola bulungi era kati tugivuddemu era nga tusubira okwita Eriizooba abatandika n'ekizamu kya chemistry kandi omwazo bakora ekya music. Jura hati Eriizooba tiyatuteganisa twabitandika gye kandi tumanya ngo mwaka abana babite bizamu baza kubikora y'iguru tutunge first grade nyingi. Awa TV West ndi Senyomo Gideon aho muri Mbarara.